Dobar dan svima. Evo, danas bi snimio jedan video za koji imam potrebu reći kako neke informacije koje su zaredale u mainstream medijima, onako ne na prvu, nego onako između redova, što bi se reklo, i na temelju toga da sklopim nekakvo razmišljanje koje smatram da je izgledno da bi moglo zaživjeti. Naime, radi se o možebitnom povratku nevidljivog neprijatelja i mjerama koje se sa njim vraćaju. Htio bih prvo kronološki, nadam se da ću uspjeti to iz glave prezentirati, poredati naslove i teme nekih članaka koji su zaredali u zadnjih 15 dana, znači u vrlo kratkom vremenskom periodu, na različitim dijelovima svijeta i na razne načine, a sve slično i povezano, barem iz moga kuta gledanja. Prvo su negdje prije 20, 25, 30 dana možda dužnosnici kanadskog javnog zdravstva izašli pred novinare na neku nebitnu pres konferenciju, svi zabrnjičeni. I novinari su ih čudom pitali zašto nose brnjice. Oni su rekli ne samo da se brane od nevidljivog, nego od svih napada, svih bolesti koje postoje oko njih. Nakon toga je u Indiji, u južnom dijelu Indije, zavladao nevidljivi neprijatelj koji ima ime Nipah, koji po svemu onome što piše o njemu je vrlo sličan onom tradicionalnom, pod navodnicima, nevidljivom neprijatelju. I zatvorene su sve škole, ograničeno je kretanje ljudi, donesene su neke mjere kako bi se suzbilo širenje te vrste nevidljivog neprijatelja. Onda je u Srbiji donesena uredba da se ponovno u sve zdravstvene ustanove vraćaju brnjice, obavezno nošenje brnjica, i ne samo to, nego i obavezno testiranje za sve one koji imaju simptome nevidljivog neprijatelja. Pa je onda prije neki dan u Pakistanu zatvoreno 56.000 škola, doduše nije zbog tradicionalnog nevidljivog neprijatelja, nego zbog nekakvog nevidljivog koji napada oči. I ono za kraj što bi spomenuo, to je svakako sekundarna zračna luka u Londonu pod imenom Gatwick, gdje je prije neki dan zbog enormnog širenja nevidljivog neprijatelja otkazano na 100 letova. Vezano na ovu temu oko aerodroma, zračnih luka i sigurnosti u njima, pod navodnicima, imam nešto specijalno i lijepo. Nadam se da će to biti sljedeći video, gdje će nakon, nadam se, tog videa i dokumenta kojeg ću predstaviti biti više nego kristalno jasno, čak i onim nevjerim tomama, u kojem smjeru to ide i kuda to vodi. Neko će možda reći, pa to su zračne luke, aerodromi, nećemo putovati, ali od tuda će krenuti preko granica pa će se širiti prema unutra. No dobro, o tom potom, to ću sve malo detaljnije objasniti u tom videu o kojem pričam, pa budite tu, budite na kanalu i mislim da ćete uskoro u sljedećem ili nekom od narednih videa upravo to vidjeti o čemu pričam. Zašto sam sve ovo rekao? Ovo sve sam sada napomenuo zbog toga što još davnih dana na ovom kanalu sam pročitao jednu rečenicu sa kanala, sa jedne web stranice jednog od tih velikih proizvođača pelca, koji je rekao da je taj najnoviji lijek pelc poput softvera koji se treba stalno ažurirati. I znate i sami, ukoliko koristite ove standardne kompjuterske programe, da svako malo se ti kompjuterski programi ažuriraju. Ta činjenica mi daje za pravo da idem u razmišljanje sljedećeg tipa, da će prvo sa nekakvim ovakvim člancima kakve sam naveo i nekakvim laganim preporukama i laganim mjerama vidjeti koliko će se u svijetu svih ovih koji su se pelcovali odazvati na novo pelcovanje,
onda kad to izažuriraju te podatke i ako vide da to što su na način koji su ih htjeli usmjeriti na novo pelcovanje nije polučio učinak kakav oni smatraju da bi trebao polučiti, sukladno tome će pojačavati pritisak, a s tim pritiskom će vjerojatno zahvatiti, vrlo vjerojatno će zahvatiti i nekog, ne mogu reći u kojem postotku, od ljudi koji se nikada nije pelcovao. Znači, ukoliko se recimo 20% od svih na svijetu, karikiram, odazove pelcovanju, oni će naravno reći da to nije dovoljno i onda će pojačavati broj članaka koji šire strah, pojačavat će mjere i stezat će taj obruč lagano ko pod navodnicima neprimjetno, sve jače i jače, dok ne dobiju na pelcovanje onoliki broj ljudi koliko su oni zamislili. Znači, ja ne kažem da će se ovo desiti, ja samo mogu reći da je ovo nekako moje razmišljanje iz mog kuta gledanja sa informacijama koje imam, kako bi sezona prehlade koja je pred nama mogla izgledati, jer oni nisu ovo što su napravili 2020. pelcovali ljude pa da puste poslije na dobrovoljnoj bazi da svako ko ide, ko želi da se pelcuje, ko ne želi da ga ostaje na miru, nego to je jedan dio agende koji ide u smjeru kakvom ide i da bi oni postigli učinak koji žele, oni moraju stalno ažurirati pelcovane ljude sa novim ažuriranim pelcovima. Eto, nadam se da sam, koliko se mogu sjetiti, rekao sve što sam htio reći. Šta vi mislite o tome? Kako rekoh, ovo je samo moje mišljenje. Možda imate neko drugo mišljenje, možda vidite situaciju drugačije. Eto, možete ostaviti u komentaru, pa u hodu, kad uhvatim vremena, pročitam i ako smatram da trebam odgovoriti, iskomuniciram i odgovorim. Ali u svakom slučaju još uvijek imam vremena i volje čitati sve komentare i s razumijevanjem, ne onako letimično, nego baš onako kako treba u potpunosti. Eto, toliko od mene za danas. Lijep pozdrav svima, čujemo se i vidimo. Bok.